إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إمها لبيت أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم رمضان مهوجي إهن دوستيك إفادين ميمسكتوغا كوريام دا دروس سلسلة ترين ميادو ألغون تبي فلونا مخاطبكو إسلامي أدب تهو ترين أدبك واهك يا به غتون واهك دكالان الله سبحانه وتعالى إلهه رسول صلى الله عليه وسلم مدين باوا لوا فريهم كروا فاوني إمها كان كمي إنسان يبينوا فريها كمي إيجا همني غتا لوا فميوان إسلام دينك شامل وجم وادين فريها كمكشا أدي فريها زمانك فريها ما وجم وادين එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිදීනුගා කංකමන් ඉර්ෂාදු දෙවවා ෆවනි එම්මෙ කුදි කුදි කංකමන් ෆෙෂිගෙන් ගොස් එම්මෙ බොඩති කංකමා හමය ඒගතරෙන් මියදු අලුගඬු බලාලානි ෆේරාන් එළුමුගා අනුවත හෙදුන් ලොමුගා බහට්ටන් ජෙහෙ බයින් අදබ්ත අදි ඒගේ ඉතුරුම් ෆාවානන් එරුමුගා බහට්ටන් ජෙහෙ බයින් අදබ්ත මී අලුගඬු මෙන්න හීවෙදාන මෙහෙම් බොනීම මී වර කුදි කුදි කංකම එහෙන්නමස් මීගෙන් මී දේහ කොද්දෙනි ඉස්ලාම් දීනුගේ ෆුරිහමක රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අලුගඬු මෙන්නට්ටක ඉන්සානකන් හෙවෙ හේව ගොතේ නොත හෙවෙ වානම එකමෙන් අල්ලාහුගේ රසූලාවනි අලුගඬු මෙන්න බයන් කොද්දෙවා आदि इंसानियत टका नुबय नुवत एमिहुन्न गोहेवानम एकमकुन रक्कातेरुमबस अलगොಂಡ මෙන්න වනි මේ මෑන් ඉස්ලාම් දීනුගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයන් කොතෙවා ඉස්ලාම් දීනුගා මුස්ලිමුන් නකි රීති කම साफ ताहिर कम लोबी कुरन जेबय इस्लाम दीन की रीति कम साफ ताहिर कम लोबी कुरा दीन එහෙම ජාබිර් ඉබ්න් අබ්දුල්ලාහ් රදියල්ලාහු අන්හුගේ කිබෙන් ඉමාම් අබූ දාවූද් සහහ සනදුන් රිවා කරවා ෆාවා හදීස් ගාවේ ජාබිර් ෆාන විදාලවනි ඉෆාරක තිමම් මෙන්ගේ ගාත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම වඩාගෙන නවිය එහෙඳු තිමම් මෙන්ගේ තෙරෙන් බෝ හේවි ෆාවා මීහකු එකලේ ෆාන ෆෙනි වඩාගත් බෝ හේවි ෆායනගේ ඉස්තරිතන් එකි දිමාල ගොස් බෝ විහුරිෆාවා මීහකු එකලේ ෆාන ෆෙනි වඩාගත් එහෙදි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් ෆුල් කුරවිය අමා කාන යජිදු හාදා මා යුසක්කිනු බිහි ශඅර ඒනාගේ මේ ඉස්තරි ගණ්ඩු හිෆහට්ටානේ එච්චේ නොලිබුනි හම එෆදෙන් අහර්මින්ගේ තෙරෙන් එකලේ ෆාන ෆෙනි වඩාගතේ එමි හෙග්ගේ හෙදුම් දාවේ හඩිවෙෆාවා මීහෙ दावे हडी फावा मीहें एहदु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुल कुरविये अमा कान हादा यजिदु मा अन यगसिलु बिही सौबा एनायन नुलिबुनी हेये एनागे हेदुन दोवेलान फेंफोदे एहवीमा मितनुन एकलेफानु मी इंकार कुरवनी इफदा मंजर तक एहवीमा मुमिनुन नकी मुस्लिमुन नकी एमीहुंगे मदहरुगा बेर फुटुगा विस्रीति साफ ताहिर बयकवांच हम एगोतुं एमिहुंगे हितुगावेस एतेरि फुटुगावेस साफ ताहिर शिरुकुम बरियवेगेंवा कुफुरुम बरियवेगेंवा हिते ओतुन मुहिम्मु इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम अल्लाह वही कुरवनी इब्राहिम गुफानुगे वाहक बयान कुरवा एकलांगे हजरत साफ वेगेंवा सलामत्तरि हितकाගෙන් आ මීහකු මෙනුයි මානකි එදුවකු නජා නොවේ එෆද මීහකු මෙනුයි ඒගේ තෆ්සීර් ගේ ඉල්මරු විදාලවනි එයි ශිරුකුන්නා කාෆරු කමුම් බරියවගෙන් වා හිතේ
hame goten ibn mas'ud radiyallahu anhu ge kibain imam muslim riwa kurawa fa hadith gawe rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful kurawa fa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr suwaruge nuwanna hutte eenage hituga zarregge minwaru wes kiburu verikam wame mihako mi dannawani hamakashawarun mihako reeti kon hedun ala faawanan aran lobi kore reeti faawana reeti hedun la ena lobi kore rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabani inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah ki riveti ve odigem wa ilahe ekalaage riviti kama lobi kurabwai lobi ful odigan manave reeti kama al kibru batarul haqq kiburu verikamaki haggan inkar kurume wagamtun nas adi mistakon nikameti kollu ehvima mihako adi riti echellumaki riti hedumellumaki adi riti wuma masakke kurumaki wes ei kiburu verikamennu ehennama wes ena libifawa mussandi kama enan elibe ecche beenun koggen ehemmi hun nikameti kuram masakke koffinama ena ki kiburu veri ehkam islam dinuga hedun elumuga wes adabutake kanda aluwa fawe migotun a hedumel lairu a hedumel libumun qur'an dua rasul sallallahu alaihi wasallam alugona menna daskodde wa fawan abu sa'id radhiyallahu anhu kiban imam tirmidhi sahha sanadun riwa qurawa fawa hadith gawani rasul sallallahu alaihi wasallam a hedumet tur qur'anama ehedumegge nam vidaluwe mifada in dua qur'awai اللهم لك الحمد أنت كسوتني اللهم لك الحمد إيه حدوا جنقلوا إله إبا إله تمن على حمد كرمه مي هدون تمنا يا مي دبي أدي تمنا مي هدون لبوا دبي إبا إله أسألك خيره وخير ما صنع له مي هدوم غوا إمها هيو كم تمن كلفانو إبا إله إدي تنوا أدي مي هدومن هيو كم كتكا هدونو komme heyo kamakan edi tannawan wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma su'iya lahu adi mi hedume gawa mi hedumu gawa emmeha nubaya kamakun rakkater koddebu man ede adi mi hedume e nubaya kattaka hedunu komme nubaya kun rakkateru man ede emi wara muhimmu duayen alugon me eida mi harum yennani kudaidu emi me eidan a hedume gannairu midua alugon me daskoggen kiyun ei sunna vegin wakam hama efaden hedun lairu amukon hedun lairu wes kiyan dua ibaridu gen asbawe rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabani mihako tiyabamenge tere mihako hedun lanama alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa mi hedun timannaya timannage evves baharu verikamen evves baharu verikamen neti timannaya mi hedun devvi kamattaka mi hedun iba ilahu mi minwar koddevi kamattaka iba ilaha miyala hamdu kurame min ghairi hawlin minni wala quwwa ehen ena kiyafa ehedun lafi kamuga wanina maghfira lahu ma taqaddama min dhanbi enage isvediya huriha kudifawata fuhegende bisnal hedumel lairu algondomen kiya dua igge sabun algondomenge kudifawatan allah subhanahu wa taala me fussawa devwan kiya oga wanta ihsan teri odigem wa ilah hama egotan hedun lumuge anen adabatoge terin anik kamaki hedun lumuga kanan iskur rasul sallallahu alaihi wasallam huriha heyo rangalu kamek kurawairu kana pulu iskuram ege terege hedun lawwaru adi miskita wannawairu hama egota faawanan aruwairu ama egota funa aluwairu ekale faanu kana fali iskuram adi ekamuga nikametika nuwata ekamuga hadikamewa nama nuwata ekamuga gos kamen wa nama ekamai kurabwani wafal iskurawa misalaka miskita wanmaki komme gote vias Allahuge rahmatuge gocha algonmen mi wannani ehme mi dua korani kanat fa iskurani miskitum beruwegen diumaki mujumal konwata anin hen gos kameke no boneven ehennama wes algonmen mi nikunnani Allah subhanahu wa taala ge gekolo ehemwe waatfa mi iskuran
adi fahana wanneru wat fami iskura mikale kan kamuga ikale faano wat fa iskura wa fawani adi go rangalu heo kan kamuga kanan iskura wa fawani kihinetto mihaku ena hedon lairu kanan iskuran algonda men gamis lairu kanatu afurtama iskuru gamis lairu kanatu en iskuru nuata harawalil lairu fatulunu lairu kanatu fa furtama feddo ei kanan iskurumak hama egota hedum bala iru kiyaka waki duai khasakum waridu fain nowe ehn namas bayin ilmu werim mi hadisun ege dalilu nangawa e tirmizi sahha sanadun riwa qurawa fa hadise rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali radhiyallahu anhu hadis ful qurawa fa hadise satur ma baina ayunil jinni wa a'rati bani adam idha dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah jinninge lotaka insanaage adamge dariyage awra kashfu wegen me awra sirru wegen ve manaki nufeneye ena gado haja kuran wanneru nuata fahana wanneru ekamuga wanneiru komme gote viesena hedum bala ehmima e bala beel muga bismillah kiyafinama echehige lotakan aharmenge awra kashfu wegen noe mi algondu men mi zamanuga vejjayamu fahana wanumuge korin kiyamwa bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith fahana wanna du'a ya ikoga fahana terega bismillah kiyumen noe hame gotan hedun elumuga rakka terwe samalukan denvi kankan ebohuri warab bodan alugonu men ekankama samalukan denje he kankan ege teren furatama kamaki alugonu men tiriyalla feran tambikatta bore tirivi anudi tambikatta bore tirivi anudinun ei eya behe gotun ekama behe gotun rasul sallallahu alaihi wasallam ge waidu basfulu asfave mi waki fikurege waki bayaku pura kamen no mi rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa fawa goi ilmu weringe meduga mikamuga khilafu hurikamuga vias miga warab boleti waiduge bas rasul sallallahu alaihi wasallam garihun waridu gen asfave egotun abu huraira radhiyallahu anhu ge kibain imam bukhari riwa kurabwa fawa hadis ful egmana gave nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabiye ma asfala min al ka'bayn min al izari fa fin nar tami katta bore tirigawa izaru mikiyani tirinla fatlon wata tirinla rida tami katta bore tirigawa bawani izaruge ebawani narakaga mi sahha hadise bukhari riwa kurabwa fa hadis ama egota imam muslim riwa kurabwa fa hadise gave salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah timmi hebe qiyamat doga allah subhanahu wa ta'ala ebayaka bas wahinu kurabwa المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه ميها كان اتشد دينو مفهو كالغوامي نتا منان مكيان اك ميها كان هيو كم كودين مفهو تمنى كاليا ميني كم ايني كم كوديني مي كاليا تمنى ميني اتشن ايني اتشد ديني مي اينا دك روليان نهندوغا مي نورهن تري واهندوغا مي غواني مي كالغوامي هون اگوتا غوامي هننا مدوغا الله سبحانه وتعالى بس وهينو قربانه امي هننا ما كان أسفل دوانا ميهكي والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ويفار مدا وكو متكا دوغو هوا قرامي ويفار مدا وكو متكا دوغو هوا قرامي دوغو هوا كوغين اي ميستكونن اي رنگلو هيو اچكموغا دكا ايغا نوا مولكن دكا مي efada mihun name doge sallallahu bas wahinu kurabwane kama mi hadis ulga bayan kurabwa fawani anen aneka ki wal musbilu izaro adi enage tambi katta wore tiriya enage izaro tirikurami hay ega manaki ena tirinla fera hama egotan ehen hadisega rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabwa fani izratul mu'mini ila ansafi saqai
mu'minu mihage izar tirin la eti emme heo rangalu waraki enage kashimati ge medash la junaha alayhi fima bainahu wa bainal ka'bayn ehennama ves tambi katta edemeduga behettumokum masalennete ma kana asfala min zalika fa huwa fi an-nar ehennama sevur tiriwa bawani narakaga la yanzuru Allahu ila man jarra izarahu batara kibru veri kama ko e izaru tambi katta wori tiri kurami hayan Allah qiyamattuhu ballawa odigen nuwe ehm mi hadis takan algon men balala iru miga mimani de azabege wahaga tin azabege waha furtama azabaki e tiri kura bawani narakage e hadis kanade kibru veri kama ko tiri kura waha anen hadis kam innani efada mihunna Allah bas wahi nukurawwana qiyamattu anen hadis bas fuluga innani efada mihunna ballawa wodinu gannawai ei kiburu veri kamayeku tirikurami ngewa mi hadis ka aspawan e fiqh ilmu wari mi ga khilaf fa ilmu wari vidalu wani ehmi matin azabe gewaha ka Allah bayan kurawa fawe ballawa wodinu gatumge wahaka gennevi hadis ka ekanye ini Allah e kiburu veri kama ko ena ekan Quran amai ehmi mami ki khuturat teri masale mi evves halegga waki fikuraka waki bayakan nisbegen mistakon e tabawa kamennon ehna mas rasul sallallahu alaihi wasallam e tabawa muge gotun kurakam ame gotan umar ge faanuge ekale faanuge bandu fulan hanjar haradevi ekale faanu zakham ku befawa haluga ekale faana gowalan azwana ke wahaka asfawa hadisai ga asfawani e zuwana fasdi dan hedima ekale faanu vidalu wiye hedon hillash tambi katta wore macchan hillash ebe kalun ega maccha amalu kurevi kame miyaki devana kamaki hedon elum ga algonu men visnamvi anek kamaki islam deenuga kande elige miveni hedumel lashe wajib kurawwa fenne huriha firhenu lamwani miveni hedumeke huriya anhenu lamwani miveni hedumeke egotaka wajib kurawwa fa yenne ehlam islam deenuga kandaluwa fa wani usul tak kandaluwa fa wani hedun elumuga e usul tan hamawa e sharutu tan hamawa komme hedume ves rangaluwa khasakon etanege mihun la hedumun hedun elu etanege mihun la heduma khilafa ma boda khilafan ehem mihunge lotaga ala ganna gota hedun elum ves mana kurawa fa ehvima algon me visnamvi anikkamaki awura rangalan niwawa hedumellu ilmurin bayan kurawani awura niwawu maki awura gunawanta islam dinuga kandalawa fawa awra gunawanta manaki anhenaka kandalawa fawa gunawanta ena mi forume adi firehna na kandalawa fawa hisabu ena forume enamas awra niwa nukurumuge misaluge terega ilmuren gennawa fawani misalakan ebba foruwafa anebba no foruwa kurukamo anik gotaki ma baru echhelu baro egen gos enage wanata faalawo beera faalawo bala mihaka e wana rangala safwa gotam waraf baro kon hedonlo ei firehna vies adi anhene vies ekan hama egotam goti anek gotaki ma tuni hedonlo tuni egen gos ena etere hashi nota enage hashi gandu fenna waruge waha miga khuturat teri hadis rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawe rasul sallallahu hadis kurawani tima kalefana feninu wada nugannawa debawategge bayakuwe ei narakage ahluwarin ege teren ebbayaki chaabok take gerige nagu tafada chaabok taken hifage mis takungaga tala aniya kuramundane bay emi hunna swarugege waswes nujehe waswes nulibe ane bayaki anhenu taike emi hunnaki kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun emi hunnaki hedun lagen oriyamun nuata barahana komule bay mi tam mana kurawa ilmenu vidalwane ege maneki ma tuni hedumellu noni ma baru hedumellu noni ena ebba forwafa anebba no forwabe
ehmima mi deba mi hunna suwarugege waswas nujehen ehim aluganu men visnalam vitan kolaki aluganu men tafatu kuliwartange bakule kasratu wes eba kore ehnamas en evves kamaki mana kankamenna mana nuyas bayfaharu e kankama behenun kura hedum mahamedu aluganu men samalwanchi misalakan aluganu men magumati hingala fadaru kasratu kura mihulla bayim mihulla fonne chefen mihage narutavves engewa naharin arafiniya naru wes enge waruge baro ichela afa hama egota football kule be folon rangalu e kakula hisaban niwawa gota tight vies adi digu sote vies lagen e alugon mennaki muslimuna kuliwaru hudda hennama wes haddegge tere muslimun tabawanje usul taken e usul tawe tere hedungelumuga anikkamaki mana kuregen anikkamaki firehenun anhenunna wattaru adi anhenun firehenunna wattaru egato rasul sallallahu alaihi wasallam ibn abbas radhiyallahu anhu ge kibain imam bukhari riwaya kurabwa fa hadith ge asfawani la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutashabbihina min ar-rijal bin nisa firehenun ge terein anhenunna wattaru e ganna ei harakatu gaviyas ena hedon elumuga vies anhenunge hedunla anhenna wattaru e ganna mihunna rasul sallallahu alaihi wasallam la'anil lebi wal mutashabbihat min an-nisaa bir rijal adi anhenunge tereen firehenunna wattaru e ganna mihunna ves ekale faanu la'anil lebi ekale faanu la'anil lebu maki allah subhanahu wa ta'ala ge la'na haggo allah subhanahu wa ta'ala ge la'anil lebu maki e ilahuge rahmatun beru kurebo anikamaki mi ummatuge firehen takunna wani fashui fera adi rang haram kurawwa hadis kurawwa fawani timakale fanuge ummatuge firehunna fashui fera luma rang elum haram kurevigenve adi anghen takunna etaketi halal kurevigenve ehmi ma alugonu men by far alugonu men fenna alugonu men kudi darin deke lobi rang ecchehi firehen kudinge aga alwa ei eggotaka wes rangalu gotenno ekudin algon egotes mebunani ekudinnaki bodeti be mihun ennon ehen namaves ekudinnam mi daskot deveni gos adai ekudinnam mi daskot deveni gos adai kuda iruga algon me ekudinna mi kankan kora kamuga waninama ekudin bodu wegen ves e adata hifun ekashigem mi hedun elumuga huri bain adabuta mi kankan algon me hedun elumuga visnalam wan den mioti fawanai fawanan erumuge wahakaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawani fawanan erumuga wes kanatu fa iskora adi fawanu febumuga wahatu fa iskor e adi boote vies fawana vies foratama arairu kanatu fa iskoro bala iru wahatu fa iskor e migotuga maccan alugona men aada vecchi kamuga waninama ekan hegotak kureve adi ege sawabun alugonu menna sawabu es libemunda ilmu wariyaka behe gotun asfawa wahake gawani imam bin baz rahimahullah kalefana ki lofam beful e dehahuge ahartagu terega dehahuge korin saudi ge mufti ekalefana balahatta miha nuwataga agga kodde lofam beful vi makariga gengule miha edduwa ko mi imtihanu kurani miskitun nuwata tanakum faaba wadaagatima furatama mi dikkurani waatu faawan kiba dikkurima faa jassala waatu faa kan igunima dama ganna anikkaves meena mi faawan arashikya waatu kiba midan dinima anikkaves bala waatu kiba kan ingige nara do kollappa den atim wana faran en hedima waatu faawan kiba matiga faa alafa kanatu kiba en arwa ehmi mei bay bekalon allah subhanahu wa ta'ala ge amru fula rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnata tabawama masakke kurevi gotuge namuna algon kurin denna vihen kanatu fawana furatama kanatu fayan eru adi ege fahoga waat fa den rasul sallallahu alaihi wasallam nahi kuraba de ilmar vidalwana ei makruha darajeshe ekandani effawanan arahagen higo mana kure effawan ki bayan arahagen hingum mana kore
koba migon hikmataki ei migen mi dakka deni adulu verika hashiganda ves alugonu men adulu veri wanch effawan ki ben aran hingaru an fami onnani bimmati ganwata enek tunu echchaka ves heridana eka enveja enage fa deme defa demedu manaki defaga ya meduga ena adulu veri ennowe rasul sallam hadis ful qurawani la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin tibamun tere mihaku effawan ki ben aran no hingash liyuhfihima jami'an aw liyun'ilhuma jami'an eggotaki defawan ki babes belume nuwata defaya fa lagen hingom ehnamas misalaka daruri halategga ekan kurum masalenno misalaka effami oti bindifa plaster walafa efaya kunnere mi fawana ehnamas anefa sebajeta himayat kora ehmim efaya fawan long ei eggotaka wes manakamen daruri halat then mioti hama aluganu men visnalum muhimmu nuktain ei ama zinatteremu gotum firhem befulun kongule kame ei angoti elu muga hudda wegen wani mu'min firehunna rihi angoti ehnamas ehem maadanakum misalaka dagandu loin aluminium mingechchakun hadafawa angotien eleneto komme gote vis rang harankan alugona memmes dannam adi ilmu verin ittifaq wefawa masalen erang firhenna haram wegen wakam ehmema efada maadanakum rihi fiyawa ehem maadanakum angotiye elidaneto bain ilmu verin ekam makruha korab hanafi ge gaatuga ekan huddenno ehen namaves bain ilwani jumhur ilmu verin vidalwani huddaye ehen namaves bain ilmu verin makruha korabwa kam eya dalilen asfa innen ekan haram nuwata ekan manawa kamuge dalile asfoti mi rihi angoti elun ei sunnate enamas daganda badal vejja enuwan sunnata dagandu angoti engeke sunuwan sunnata ehen namaves kankamuge aslaki hudda wegen wo ege macchan hudda nuwane kamuge dalilen annante mikahala kankamuge ehmi mailmer vidalwani hudda wane kama dagandu nuwata aluminium ehen kala angotin elum wes enos by befulun makruha darajan ekan gendawa den angoti alani kon ingijjegat mide miwahaga algon hommi hissa kolli by befulun mikan kama med suwal kurat angoti ala befulun rasul sallama mana kurawwa fave mi shahaden ingeyya medu ingiliga angoti elu mana kurawwa wa kaman hadis ka asfawan namaves kashi ingiliga kalefano angoti elu bikama kanatu kashi ingiliga nuwata waatu kashi ingili deyatu gaves manaki by faru kanatu ga elu bikama ane by fara waatu ga elu bikama eburi hadis ta asfa ehmi mikon kamun alugonu menna bayan ve engigen dani islam deenuge shumuliyat ki koba shamiluka insanaka beenum wane huriha kankame medinuga allah subhanahu wa taala ilahuge mativeri rasula medveri kurawwa alugonu menna bayan kotte wafave adi mikankamaki alugonu men insanunna sawaba daruma libi gatuma fahi koddewa fawa maguta alugonu menna fennane tafatu ekan etan heyokame islam deenuga lavwa fawat ekamu evves mihaka kuladane nuwane huriha heyokame kura farulu kantatta kurumaki komme mihaka ves lazimu kame ege iturum mihunna sunna kanka roda sunna namadu adi ituru sunna kankan ena ya kuladana vi minwarakum kuramvi muslimuge terega timbayve ei emihunga amilla nafs takan aniyaveriwa mihu wa minhum zalimun li nafsi fi qur'anuge wahaka bayan kurawa fawan ei faafaya heyokamuge terega ule mihu ei waran nurakka halat ene kannegen komwago tegga kamen allah subhanahu wa taala ena gindawan faafa terega hutta kame adi heyokamuga hutta ka devana bhavataki muqtasid wa minhum muqtasid emihunge terega ve medumim waru hifami ege manaki adi islam deenuga mi bayan kora medumim waruge wahakenno manaki islam dinaki meduminage deene mi buna insafuge deene mi wahakenno
mita mibunani farudu kantattakam hama ekani barosawegen am farudu kantattan ada kurumuga demi honna adi bodeti faawatakan aranu ganna mihun efada mihun wani swaruge wantaverin kamuga Allah labwan timwana bayaki as-sabiquna bil khairat emihun naki kuri aradami emihun farudu kantattaka warabboda rakka teriwane adi sunna rodataka namadutaka mi huriha kamebes emihun elibiganna masakke quran ei kuri aradami emihunna Allah swarugege mativeri darajata tayyar kotte wafawe misama ologonge wahak kur kollan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.